Bodybuilding klub Partizan iz Bora. Medijski sponzori TV Best, Pink, Radio Televizija Srbije. Pozdravimo naravno jednim velikim aplauzom i sudije na ovom takmičenju. Please great applause with judges of this competition from Romania, iz Rumunije, Policija Felicija Vesneovidiu, od Bulgarija, za Bugarsku, Rumen Nikolov, Ivan Penkov, Šarčuđar, predsjednik, od Bosne i Hercegovina, za Bosnu i Hercegovinu, Nisa Terzo, Ermin Adanović, od Srbija, za Srbiju, Zoran Stojić, Ivan Strugarević, Goran Ilić, Nataša Kubik i Miljana Mušicki. Za Grčku, for Greece, Jordan Leventielis, of former Yugoslav Republic of Macedonia, za nekadašnju Jugoslavensku Republiku Makedoniju, Milan Migorovski, for Slovenija, za Sloveniju, Gašper Gon, Brigita Brezovac, Zmago Kramer. A for Croatia, za Hrvatsku, Krunoslav Komesarović. Dame i gospodo, a sada će se obratiti predsjednik Balkanske bodybuilding federacije, gospodin Nenad Vučković, koji je juče dobio novi 4-godišnji mandat. And now, ladies and gentlemen, we hear the president of Balkan Bodybuilding Federation, Mr. Nenad Vučković, the president of Balkan Body Federation for the next 4 years. Ladies and gentlemen, dear sport friends, as a president of the Balkan Bodybuilding and Fitness Federation, it is a great pleasure to extend, in the name of the IBB President Dr. Rafael Santoja, and in my name, a warmest welcome to the athletes, delegates, officials, and all of you bodybuilding enthusiasts. Dame i gospodo, veliko mi je zadovoljstvo da se obratim u ime predsjednika IBB-a, gospodina Rafaela Santoje, visokih zvaničnika IBB-a, sudija i naravno vas kao publike i gledalaca. The Balkan Bodybuilding and Fitness Federation wishes to recognize and thank Mr. Sasha Mirković, President of the Assembly of City of Zaječar, and the President of the Organizing Committee. Balkanska bodybuilding federacija posebno želi da se zahvali gospodinu Saši Mirkoviću, predsjedniku Skupštine grada Zaječara i predsjedniku organizacionog komiteta Balkanskog šampionata u bodybuildingu. Ms. Sanja Petrović, Vice President of the Organization Committee. Također, gospođi Sanji Petrović, potpredsjednici organizacionog komiteta. Mr. Zoran Stojić, Secretary of the Organizing Committee. Gospodinu Zoranu Stojiću, sekretaru organizacionog komiteta. Mr. Goran Ivanović, President of the Serbia Bodybuilding and Fitness Federation. Gospodinu Goranu Ivanoviću, predsjedniku Bodybuilding Federacije i Fitness Federacije Srbije. For their generous support and contribution in the excellent organization of this year Balkan Championships. U njihovom nesebičnom naporu i doprinosu u odličnom organizovanju ovog balkanskog šampionata. We in the Balkan Federation Bodybuilding and Fitness family are proud of the long-term relationship and understanding, enjoyment and brotherhood between members of all Balkan countries' national federations. Mi u Balkanskoj bodybuilding federacije smo zaista ponosni na nevjerojatnom, nesebičnom, dugotrajnom prijateljstvu svih članica Balkanske bodybuilding federacije. So once again, I want to thank all the participants of this important international event. I zato još jednom želim da se zahvalim svim učesnicima ove zaista sjajne sportske priredbe. Today in Zaječar, where the 3 Roman empires were born, we will establish a new record of attendance on competitors, not gladiators.
u Zaječaru, gde smo danas dobili novi rekord po broju takmičara, ne gladijatora. You will have the opportunity to see the best athletes from 8 Balkan countries. Danas imate priliku da vidite najbolje takmičare iz 8 balkanskih zemalja. At the end, to all athletes, I wish you fair competition, fair judging, and maximal success. I na kraju, svim takmičarima želim fair takmičenje, fair suđenje i najveći mogući uspeh. And to all of us, enjoyable and memorable sport event. A svima vama da uživate u nezaboravnom sportskom događaju. May all of our dear guests bring with them the best impression from beautiful Zaječar. Neka svi naši dragi gosti ponesu predivne uspomene iz divnog grada Zaječara. Ja izuzetno volim Zaječara, znate zašto? Zato što sam rođen ovde. Thank you very much. Hvala. Imat ćemo sada neka lepa priznanja. We have now nice award, Distinguished Service Award. To su prestižna vrhunska priznanja koje će vručiti gospodin Nenad Vučković. Priznanje za gospodina Zorana Stojića. U ime predsjednika Svetske federacije IFBB-a, gospodina Rafaela Santoke. Prestižna nagrada. Također imat ćemo još lepih priznanja. We have also more awards, silver medals, dakle srebrne medalje za gospodina Tomislava Pavlovića, načelnika gradske uprave. Također za gospodina Gorana Tomića, IFBB silver medal, IFBB srebrna medalja for outstanding contribution towards the promotion of sport, fitness and healthy lifestyle. Zatim aplauz naravno, slobodno za gospođu Danijelu Kalinović, zamjenicu gradonačelnika. Gospodinu Tomislavu Pavloviću, načelniku gradske uprave.